larchit gogoy upon pinini pai troxy pai pai artiklo ningkan surihini ra ingkoy raketom Karbi Anglong UDCL court pen pini bel long pontanglo. Keramtang artiklo ni pai ingkoy dai si jakhong po artiklo ningkan surihini ra ingkoy raketom arni Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia upon tangka kechopu kachingki audio viral pa viral det pen ajok Karbi Anglong SP pen Sri larchit gogoy upon case pidetlo lapen hem kangsam beng choklo. Case number 79/2023 IPC section 120B/420/500/511 RW section 67 UP 17 A klapen aphi keramtang alangli hem kangsam pen ke jok kelong chephan bel petition advocate atum claim PC pini bel long pontanglo lapen ni phai hini pai pai artiklo ningkan surihini ra ingkoy raketom arni belong lo seta Sri larchit gogoi dipu thanapen akesi belong chotlang apotsi hem kangsampen nangchon un edetlo athe khotkhati alongta isivet akes kipitang dokok apotsi bokajan sub judicial court along bel petition pithu nangkoklo seta non puthot bokajan judicial court pen bel pithusi ni phai troxy pai pai artiklo ningkan surihini ra ingkoy raketom arni ansi hem kangsampen nangchon long pe melo hem kangsampen nangkechon pen pherangke abutung atuk Sri larchit gogoy phan karju pen ke thaktekang alam thele arju iksinang news report Karbi Anglong news channel তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত ভৰসা কৰে সেই ভৰসাৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা ব্যৱসায় বাছি তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু মোৰ ইয়াত কোনো ক'বলগীয়া নাছিলে বিশেষকৈ এটাই বেয়া লাগিলে এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ মানে বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ হ'ল সেই ষড়যন্ত্ৰটো আজি মই কিয়নো মোৰ নিজৰ দলৰ ভিতৰৰ কথাটো মই আজি উলিয়াব বিচৰা নাই সেইটো শিক্ষণ নেতৃত্বৰ ৰাজ্যিক না কৰিলেও মোৰ দলৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে দলৰ প্ৰতি সন্মান আছে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে দলৰ দুখ পোৱা কাম আজিলৈকে কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি পানি আজি মোক এই যি ধৰণে আজি ধৰক আপোনাৰ কেছ দুটা তিনিটা দুখন থানাত কেছ ৰুজু কৰিলে সেইগতি মই বিশেষকৈ সেইটো ভগৱানো আছে আইনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেওঁলোকৰ লগত আইনৰ লগত থাকি মই তেওঁৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ লগত ল'ব লাগে সেইটো মই দলৰ লগত থাকি মই আপোনালোকৰ ওচৰত জনাম নামটো নক'লেও তেওঁ কি মন্ত্ৰী নে বিধায়ক নাই সেইটো আজি নকওঁ কিয়নো তেওঁ ভয় খাইছিলে বহুদিনৰ পৰাই এটা কথা কওঁ তেওঁ কৈ আছিলে যে লাচিত গগৈক বহাব লাগে যদি লাচিত গগৈক তেওঁৰ লগৰীয়াবিলাকেও কৈ আছিলে যে লাচিত গগৈক যদি এই সময়ত বহাব নোৱাৰে কিন্তু বেলেগৰ কথাটো বেলেগৰ অলপ অসুবিধা হ'ব বুলি এটা প্ৰচাৰ চলিছিলে সেই প্ৰচাৰত তেওঁ আজি এডাল বেলেগ অস্ত্ৰ পালে সেই অস্ত্ৰডাল তেওঁ নিউজত দি যি ধৰণে মোক আজি ধৰক সন্মান হানি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু মোৰ এটা বিশ্বাস অসমৰ ৰাইজৰ লগত আগত যি ধৰণে আছোঁ কোনো টিকেটৰ স্বাৰ্থত নহয় মোৰ অন্তৰৰ পৰা ৰাইজৰ লগত সদায় সহায় কৰি যাবলৈ মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু এটা কথা যে গোটেই ঘটনাটোত আপোনাৰ পৰা পইচা ল'লে বেলেগে কিন্তু আপুনি জেলত পইচা দিয়া মানুহজন জেলত সোমালে পইচা লৈছিলে তেওঁলোক কিন্তু সেইটোৱে আপোনালোকে এটা চক কথাটো কি ধৰণে হৈছে কিন্তু আইনে মোক সহায় কৰিছে আইনৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে কৈছে যে জেলত এবাৰ গ'লে ভগৱানো জেলৰ পৰা ওলাই গৈছিলে কিন্তু মই নিজকে ভগৱান বুলি ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে মোক যি ধৰণে সান্তনা দিছিলে যি ধৰণে মোক সঁহাৰি জনাইছিলে যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ জানে যে মই নিৰ্দোষী আৰু এই কেছটো সম্পূৰ্ণ মই যিদিনা ইয়াত মই আহিছিলোঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰীক লিখিত হিচাপে SMS যোগে তেওঁক জনাইছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ভুল এনেকুৱা এটা কথা হৈ গৈছে কিন্তু আপোনাক লগ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত কিয়নো তেওঁ সুন্দৰভাৱে এই এনকুৱাৰীটো কৰাৰ বাবে হয় আৰু এটা কথা যে মানে মিলনৰ ওপৰত আপুনি তেওঁৰ ওপৰত কেছ দিম সেইটো সম্পূৰ্ণ কেছ দিম দুদিনমান মই জাষ্ট ঘৰ গৈ লওঁ আৰু মোৰ মই সকলোৰ লগতে এডভকেট আছে মোৰ নিজৰ পৰাগদা আছে মোৰ বন্ধু আছে কিন্তু সকলোৰ লগতে আলোচনা কৰি মই তেওঁৰ ওপৰত কেছ দিম আৰু তাত মানে দুগৰাকী সাংবাদিকো জড়িত বুলি ওলাইছিলে সেই বিষয়টো মই নাই সেইটো বিষয় মোৰ লগত নাই মিলনেহে মানে সেইবিলাক মই সেইটো বিষয় লৈ মই সেইবিলাকত নাই বিশেষকৈ মই মোৰ যিটো আজি ধৰক আপোনালোকে দেখিছে দুখন এইবাৰ কিছুদিন আগত ডিফুৰ ইমান ডাঙৰ এটা কেছ হৈছে মোৰ নামত আৰু বোকাজানতো এটা সাঙুৰিছিলে কিন্তু আজি মহামান্য আদালতে মোক বেইল প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে মই মহামান্য আদালতত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Kenang soda berta nonamat Karbi Anglong news channel along akimi pherang kenangji Dipu Bokajan Dua Barguri Dongka Wothadlangso Hamren Khanduli border Umlangpher Umpanai Dongmukak Humri Ignon Thare Gulab Singh Inghi technical and editor Karbi Anglong news channel mobile number 6002512305
sai sing tong pi ahin pen kirap ka chohang Nijang Karbi Anglong ke parlo lakhasir kep amreng constituency arlo layer lang kiding amikar sai sing tong bi ahin pen kirap ka chohang Arjir ding kloi pen keso kacholong lok ajok Dipu Medical College and Hospital alongan keso kachilang boy aphi pusitamit keso ranre ajok sai sing tok pi aphan Dipu Medical College and Hospital pen refer pinlo Guwahati B Barua Cancer Hospital along si pache pontoilo Bangso ajok a hemasor keso kachilang chiaphan tangka sika isita ave Dipu Medical College and Hospital along keso kachilang bob aporo kutsi longle phelang anta warlap lo pusi kisung ke phovek a hemasor pen em rina tirang piaphan nangrap tha pusi ningje pon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuli Ramrong hang aphan pusi kami keso kachilang chiaphan nangrapek tha pusi lawyer lang kiding amikar sai sing tongbi a hemasoratum kerap johang pon Account number 74200100095557 IFSC Pon Barbek Lapen Bangso account 6002086530 alongle kirap dunji atum pusitame humri ignore Kiruni pen kam sing dera Karbi Anglong News Channel Guwahati Japon ye puisa tangkan ta vidalo longle phelang ta chujor lablo Napene Nang tuman si chuakhan nang rapek tha Yang ta keng mo ta sota thutane bebe lok sikidolo ning kan insian ta tu chukok amo pining pene chu apek jo apek pisat aning kan pen lo nasi nanggap dun vek tha hili Japon chulang tik alo chenong lo hidi anta jujor lap lo nasi nang tong nasi ning chin nung ri lo tili ram long hang jar pantan nang ra vek tha pet ni lo ni pam ni thên da ko nang si ko ani ka chil lang ta on in da lo Guwahati si Japon no kita Japon apoy sa tangka masya vedalo nang ra vek tha Kiruni Labor Union ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council Board Labor Chairman Khorsing Timung aphan kangthum karni amai kapaman pon Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troksi Kopili constituency arlo Kiruni towar krong thom kachetok along Kiruni Labor Union atumpen Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman aphan kangthum karni Karbi Anglong Labor Union Thihek pen kalu Kiruni aro ahin pen non hedjong akimi ke pekpon Labor Union Board Chairman Khorsing Timung aphan kangthum karni amai kapaman pon Labangso amai along Kiruni Labor Union aro amai phu Horen Group ahin pen mai charipon mai alam the ke jaipon Joy Singh Pro ahin pen than pajirmi pon Lapen mai along katetong dun aluhi sarpo Labor Union Board Chairman Khorsing Timung ILO mai phu Bidya Singh Rongpi CSC Secretary Rai Singh Milik CSC Member Bidor Singh Tokbi Kalo Board Member Bilison Kramsa ILO Secretary Andrew Lapen CSC Member Arpu Kedo Arupson Ingleng Atum Chetong Dun Pen Mai RD Chipidun Ringti Board Chairman Pen Lamthe Kapaklang Pon Karbi Anglong Lapen Nijang Karbi Anglong Arlo Kedo Labor Atumaphan I card pusitami Prabjin Pen Pipon Nangji pusi Prangke Athengno Ningje Pon Kiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel Kidengi lake kenelo nili lasi lahai ke kado kawe ni tum Karbi khai ring nangi la pen Karbi khai si tum ke kado kawe chuklem long nangi kam jam anta posinili non dak Kiruni hawar pini lebang so for meeting di nang tum nang chapata ni di long lo la pen lahai ke khanchi mong nong ko ni di nang chana so pe a the pima bote ba khai si nang chong dak nang si lati non bang ke ba khai ban phang ke ni tum ke ti pe ke thelo ni tum Karbi khai si ring nang ko tum Karbi Anglong hawar ai ke ni tum di ban nyam bang tang po siถ้าบางอย่างนี้ดีละke la non mo saya dak tang ini premi bang so saya dak tang elo boten la ke ni mone ini tu safeguard apano achi mai song dak situ bolai police army mental ron mai tadu hai
konai ni policeman dame konai ni kisi bohong kisi chokot hai konai ni sun chulong hai jo lo pelo dewa rong ke ayuk kilo beda mangkok kapai hui tame ni le hai ki joi ki phan chong ta tu tame le pe mo saya dak tong si lahai klem elo pete mo misen pen awai sa ki klem pi thang ni bot ni se kat ki klem pi School du nangda tipu album kason se kapajut pon tanglo. Khiruni Adarsa LP School along Mohorkine pensi bangso album kasilam ington pon. Album kasilam pon along Kengkam Kimi Film Production Khiruni lapen West Karbi Anglong Primary Teacher Association atum Chelangsi labangso album son se ponlo. Bangso alunjir ketok ate ot kipi lake thanbang mate West Karbi Anglong Primary Teacher Association amai pu Chandro Singh Dera. Alun kilun atum laki rahi inghipi serjilin teronpi lapen smiti kropi atum henlo. Lun along asamis lapen karbi alam pensi lun pon. Kitip ke pon upal thukon pensi tip pon. Kidamtang ni phai thong kep jak honga chiklo jengkha irrigation IB long school dunang da tipu alun jirpen album kasimar tirsem hang ponsi pini pai achiklo ni phainar kep arni khiruni Adarsa LP School along Mohor kine pensi pajut ponlo. Adang pi Karbi Anglong nijang Karbi Anglong arlo atok ano thoi inglong a osomar atum school kidun chihung muchochi menepu matha ponsi bangso alunjir pen album selmar pondo uta Chandra Singh Dera pen than pon. Lapen bangso album lake mo sengkan kimi film production pu YouTube channel along pensi long ponji puta than pon. Khiruni pen Kam Singh Dera Karbi Anglong News Channel. Tan tadi thong ke bani ini tum latung so video album pan kamera ke shot pang cheng apen mubrot apen ke Karbi la me tirsen ke han tulo among so tirsen ke han siri tum shooting bom no arjan ne bom la si pini bang jutsi arni bang si dak Khiruni Adarsa LP School hemong se tum abang so kamera shot chikan la asi ning the labangso video album में Karbi Anglong Primary Teacher Association atum ko patar pi betul di pon video album karidna ABC kuwa a video album bang katok kabe Karbi Anglong arlo atok anu kito Charlie Sumar tum bang ke labangso video theglong long pen bangso langkan gan theglong pen anigram pensi aning pung pensi ba aning kene labangso kacali akromamu kacali akromamu bang ke Cing turpong popusi ni dum cini ba matha ponsi dengan so video album serala la pen bangke la bangso el video album pam Karbi Anglong Primary Teacher Association mare Karbi Anglong adang pi teacher tu teacher tu master sar tu kanto sar baido tu handa juni ri bangke la bangso video album kanto kavita ke film production ula bangso YouTube channel ong si tum long iji la long lo bonde itu ma labang soalun kanarjan kapacing thori pan kapacing tagya pan kaddo kabita nang share dun po ko hosi didi hinpen tuning ri pon do kata we pan